nibyo abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta bagize guverinoma iyobowe na nyakubahwa minisitiri w'intebe mushya Right Honorable Dr Justin Nsengiyumva bashyizwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku mugoroba wo 24 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025. Hari n'abandi bayobozi bakuru muri guverinoma y'u Rwanda bashyizweho. Ariko se abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta umwe kuwundi urabazi? None se bitwa bande? Ahubwo se bize hehe? Bize bikize? None se ahubwo indi mirimo bakoze ni iyihe? Guverinoma Right Honorable Dr Edouard Ngirente akimara gusimburwa mu nshingano narafite zo kuba minisitiri w'intebe kuva mwaka 2017 kugeza ku mugoroba wo 23 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka 2025, na guverinoma yarayoboye yahise ivaho hashyirwaho guverinoma nshya iyobowe na minisitiri w'intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva. Yagiyeho nawe ubwe nka boss wayo yagize uruhare mu kubahitamo baba minisitiri n'abanyamabanga ba leta. Reka tukubwire umwe kuwundi n'amakuru y'ingenzi ukwiye kubamenyaho. Nabibabwiye, ese ni bande? Baciye he? Ese bafite ubuhe bunararibonye? Muri make amateka avuga iki kuri bo? Umpiraho ari nawe uri imbere y'abandi no ku rutonde nuko byari bimeze, ndetse we bisa naho binumvikana ukurikije ibiro akoreramo. Uyu ni Madamu Judith Uwizeye, minisitiri mu biro bya perezida wa Repubulika, yavukiye Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru cy'Izuba Rirashe mu kiganiro bagiranye mu mwaka 2014, Judith Uwizeye ni mwene Ngarambe Jeanne Pomsen ndetse na Kantamage Josephine. Akaba ari umubyeyi ufite umugabo n'abana babiri. Afite kandi impamyabumenyi y'igiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubukungu yakuye muri kaminuza Groningen mu Buholandi. Yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda ndetse no mashuri yisumbuye yize amategeko n'ubutegetsi, aho yabyize muri groupe scolaire Imena mu karere ka Rusizi. Madamu Uwizeye Judith kandi yakoze imirimo itandukanye irimo kuba kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2006 yarabaye umunyamabanga ushinzwe amasomo mu ishami ry'amategeko mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Mu mwaka 2008 yabaye umwarimu umwe ufasha abanyeshuri cyangwa se tutorial assistant mu ishami ry'amategeko, ndetse nyuma yaho yabaye assistant lecturer muri iri shami, ubwo nyine n'umwarimu wungirije. Kandi Madamu Uwizeye Judith yakoze indi mirimo, kuba umuhuzabikorwa wungirije wa Legal Aid Clinic mu mwaka 2008 ndetse aba umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya RBA hari mu mwaka 2012, ndetse mu kwezi kwa karindwi ku mwaka 2014 nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugize minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, asimbuye bwana Anastase Murekezi wari ugizwe minisitiri w'intebe. Nyuma y'imyaka 3 ubwo hari tariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2017, Madamu Judith Uwizeye yagizwe minisitiri mu biro bya perezida wa Repubulika, ndetse tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2024 yongeye kugirirwa icyizere na perezida Paul Kagame agarurwa kuri uyu mwanya. Madamu Uwizeye Judith byamugize umwe muri bake cyane batangiranye na guverinoma yo mu mwaka 2017 babashije kurangiza manda y'imyaka 7 kuko babaye batatu gusa, ndetse niwe wenyine warangirije ku mwanya yari ariho, ndetse mu buryo bwihariye ukwabwo yongera kuwusubiraho. Madamu Uwizeye Judith ni umubyeyi w'imibiri yombi utuje, ariko by'akarusho ni umuhanga mu mategeko n'igisa nayo rwose. Rero yongera guhabwa inshingano ku 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2025 nka minisitiri muri perezidansi ya Repubulika. Naho uwa kabiri tugiye kuvugaho ni Madamu Ines Mpambara. Uyu ni minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe. Uyu Madamu Ines Mpambara ni umubyeyi w'ubuhangange buhambaye kuko nawe arambye ku myanya yo ku rwego rwo hejuru, kuko Ines Mpambara yabaye umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Repubulika Paul Kagame, Director of Cabinet. Nyivuga ibyo ya Director of Cabinet akenshi itayeto kugira ngo ibizina wihawe ushobora kumuhamagaramo cyangwa se kumuvugamo bararihina bakavuga dirikabo, bivuze ko nimwe mva bavuga ngo dirikabo runaka bakongeraho izina rye ujye umva Director of Cabinet. Ba dirikabo mu Rwanda ni babiri gusa, hari dirikabo w'ibiro bya perezida wa Repubulika na dirikabo w'ibiro bya minisitiri w'intebe. Aka rwose karakantu k'ubwenge gaciyemo, ariko reka nkomeze nkubarira inkuru mu bindi kandi yari yarakoze. Madamu Ines Mpambara yabaye umuyobozi w'ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, nyuma yaho yaje kuba umuyobozi w'ikigo cyitwa Rwanda Health Communication Center, nibwo rero yavuye hajya kuba umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu, Director of Cabinet in the Office of President. Nyuma y'igihe kirekire ayobora ibiro bya perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'umuntu wari uzi ubuhanga bwe mu kazi, yamugize minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri, Minister in charge of Cabinet Affairs. Uyu ni kuwa kane tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 yongeye gushyirwa muri uyu mwanya minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe. Aka kantu ushobora kuba utakumvise neza, ariko reka ngasubiremo. Madamu Ines Mpambara yari minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri, ariko ubu ni minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe. Aha birumvikana rwose inshingano ze zagutse birenze zari zisanzwe. Madamu Ines Mpambara ni umubyeyi ukunda siporo akanayikora,
cyane cyane siporo yo kugenda intambwe ku yindi wihuta cyangwa se jogging. Akunda imbyino gakondo z'iwacu i Rwanda, ndetse si rimwe kandi si kabiri agaragara mu birori ngarukamwaka by'ihuriro ry'intwararumuri za Unity Club, agorora umubyimba akizihira abanyacyubahiro bagenzi be baba bahateraniye. Nkivuga Honorable Ines Mpambara no kwizihirwa kwe n'ejo bundi mu bihe byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Ines abantu baramubonye ava mu byicaro by'icyubahiro akaza agacinya umudiho n'abandi banyamuryango bari hafi aho. Benshi ndetse kenshi uzabumva bavuga bati wa mumama ufite agasatsi ka natirere mwiza. Madamu Ines Mpambara ni umuhanga mu kazi ke nka minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe, ni umubyeyi wizihiwe n'umuryango we. Naho undi mu minisitiri wa gatatu wari tugiye kuvugaho ni Bwana Yusufu Murangwa. Uyu ni minisitiri w'imari n'igenamigambi. Minisitiri Yusufu Murangwa ni umugabo w'umuhanga mu bijyanye n'ibarurishamibare, professional statistician, yifashishwa mu bijyanye n'iterambere. Ni ibintu afitemo ubunararibonye busaga imyaka 20, aho muri iyi myaka yose uko ari 20, 15 muri yo Bwana Yusufu Murangwa yayoboyemo ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyangwa se National Statistic Institute, aho ubwo ari wayoboye ibarura rusange ry'umwaka 2012 ndetse n'iriheruka ry'ejo bundi ry'umwaka 2022. Bwana Yusufu Murangwa muramwibuka mu nama y'umushyikirano yateranye ku nshuro 18 hari mu mwaka wa 2023, ubwo yagaragazaga ibyavuye muri iryo barura. Kandi ku rundi ruhande Bwana Yusufu yakoze indi mirimo itandukanye, irimo kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyangwa se Rwanda Revenue Authority, ndetse kandi nabaye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu. Iki ni cya kigo cyitwa NIDA. Ibi byose Yusufu Murangwa yabikoze ku kigero cyo hejuru kuko abifitiye ubushobozi. Ni umuhanga cyane muri bijyanye n'ibarurishamibare kuko abifitemo impamyabumenyi ya masters mu bijyanye no gukoresha ibarurishamibare n'ubushakashatsi cyangwa se Applied Statistics and Operation Research. Yavanye muri kaminuza Cardiff mu Bwongereza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugize minisitiri w'imari n'igenamigambi tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024, ubwo yakoraga amavugurura muri guverinoma. Rero yongeye kumugirira icyizere tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2024, akomeza kumushingiza inshingano. Ndetse tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 yongeye kumushinga izi nshingano muri guverinoma iyobowe na Dr Justin Nsengiyumva nka minisitiri w'intebe. Mu ncamake minisitiri w'imari n'igenamigambi n'umwe mu bahambaye mu buzima bw'igihugu kuko minisiteri ayoboye niyo itegura ikanagaragaza ibikorwa bizakorwa mu gihugu ndetse ikanabishakira ingengo y'imari, ubwo ni amafaranga azabikora. Kuba ishinzwe iteganyamigambi biha inshingano yo kumenya ngo ibikorwa biteganyijwe mu gihugu ni ibihe, noneho ikanatanga amafaranga azabikora. Nshobora kuba mbivuze ntubyumve neza, ariko reka mbisobanure gutya nifashishije urugero rw'umuhanda. Reka dufate urugero ko minisiteri y'ibikorwa remezo iteganyije kwizubaka umuhanda mu ngengo y'imari. Yimaze guteganya icyo gikorwa inagaragaza amafaranga azagikora, nyuma yo kubitegura byoherezwa minisiteri y'imari n'igenamigambi, byakomezwa bigahabwa ayo mafaranga, ubwo nyine icyo gikorwa kigakorwa. Iyi minisiteri kandi niyo igabanya za minisiteri amafaranga zigomba gukoresha. Nagira ngo mbibutse ko ingengo y'imari igenzurwa n'iyi minisiteri. Muri make minisitiri w'imari n'igenamigambi aba afite inshingano ziremereye. Haza kandi ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Bwana Olivier Nduhungirehe ni umugabo wavutse mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1975, avukira mu karere ka Huye. Ubu ngubu afite imyaka 50 y'amavuko. Bwana Nduhungirehe ni umuhungu wa Bwana Jean Chrysostome Nduhungirehe, witabye Imana tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1996. Uyu mugabo nawe yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Olivier Nduhungirehe ni umugabo wabaye cyane mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, ku buryo ari ubunararibonye buhambaye cyane kuri iyi ngingo, kuko amaze imyaka irenga 18 yose akora muri ibi bijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Uyu mugabo w'abana babiri ibizwi na benshi nuko avuga neza Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Olivier Nduhungirehe yaminuje mu bijyanye n'amategeko, aho yabonye impamyabumenyi ihanitse y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yavanye muri kaminuza Gatolika ya Louvain, Université Catholique de Louvain yo mu gihugu cy'Ububirigi, kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu bijyanye no kugenzura imisoro, Management of Tax, yavanye muri kaminuza ya Bruxelles cyangwa se Université Libre de Bruxelles niyo mu gihugu cy'Ububirigi. Bwana Olivier Nduhungirehe yinjiye mu buzima bwo kuba umudiplomate mu myaka 21 ishize, aho yatangiye ari umunyamabanga wa leta ushinzwe inganda no guteza imbere ishoramari, hari kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2004 kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2005, kuva kandi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2005 kugeza mu kwezi kwa munani muri uwo mwaka wa 2005 yari umujyanama wa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Muri uko kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2005 Bwana Olivier Nduhungirehe nk'umugabo w'umuhanga mu mategeko ndetse na business
yashyizwe mu itsinda ryitwa Business Law Reform Cell, aho iri tsinda ryahawe inshingano zo gushyiraho amategeko agenga imiyoborere na business mu rwego rwo gukurura abashoramari. Ni inshingano yabayemo kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2007. Ibijyanye kandi n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, Bwana Olivier Nduhungirehe yabyinjiyemo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2007 ubwo yagirwaga umujyanama cyangwa se first counselor muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia. Ni inshingano yakoze kugeza mu kwezi kwa munani k'umwaka w'2010. Kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka w'2010 kugeza mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2015, Olivier Nduhungirehe yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye wungirije ushinzwe akanama k'amahoro ku isi UN Security Council. Kuva kandi mu mwaka w'2015 Bwana Olivier Nduhungirehe yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi kugeza mu mwaka w'2017 ubwo yagirwaga umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni umwanya amazeho imyaka 3 kuva mu mwaka w'2017 kugeza mu mwaka w'2020, aho kuva muri uwo mwaka w'2020 Olivier Nduhungirehe yongeye guhabwa inshingano zo kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi mu myaka ine yose kuva mu mwaka w'2020 kugeza tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2024 ubwo Perezida wa Repubulika yamugirwaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yari ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi. Kuwa gatanu kandi tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2024 rero Perezida Kagame yongeye kumugirira icyizere amushinga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Nanone yongera kugirirwa icyizere tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2025 muri guverinoma iyobowe na Dr Justin Nsengiyumva. Undi minisitiri wa gatanu tugiye kuvugaho ni Dr Emmanuel Ugirashebuja, ni Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Uyu mugabo w'umuhanga mu by'amategeko asanzwe ari kuri uyu mwanya kuva tariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2021. Uyu mugabo n'ubuhangange bwose mu bijyanye n'amategeko kuko nk'ubwo afite impamyabumenyi ihanitse y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza, bachelor's degree mu by'amategeko yavanye mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yize henshi ndetse yiga byinshi aho yageze aho abona impamyabumenyi ya masters ndetse n'ikirenga ya doctora mu by'amategeko. Izi zombi yazivanye muri kaminuza ya Edinburgh mu bwami bw'Ubwongereza mu gihugu cya Scotland. Dr Emmanuel Ugirashebuja kandi yakoze ahantu hatandukanye kuko nk'ubwo n'umwe mu mpuguke yitabajwe na komisiyo y'u Rwanda yahawe inshingano n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu mwaka w'2000 yo gutunganya itegeko nshinga Repubulika y'u Rwanda igenderaho uyu munsi. Iyi ni komisiyo yayobowe na Muzehe Honorable Tito Rutaremara. Iyi komisiyo rero imaze kujya yashatse impuguke mu by'amategeko zagombaga kwifasha gusesengura no kunonosora ingingo zigomba kujya mu itegeko nshinga u Rwanda rwagombaga kugenderaho. Umwe muri izo mpuguke n'incabwenge mu mategeko zatoranyijwe zarimo na Dr Emmanuel Ugirashebuja. Uretse ibingibi kandi yakoze mu bigo bitandukanye by'amategeko, anagira inshingano zihariye. Muri zo harimo kuba perezida w'urukiko rwa East African cyangwa se East Africa Court of Justice kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2014. Minisitiri Dr Ugirashebuja Emmanuel nawe rero yongeye kugirirwa icyizere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri manda nshya y'imyaka 5 izarangira mu mwaka w'2029. Wa gatandatu kandi tugiye kuvugaho ni Bwana Juvenal Marizamunda. Uyu ni Minisitiri w'Ingabo. Mu buryo bw'incamake, Juvenal Marizamunda yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1965 avukira mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Ubu ngubu rwose afite imyaka 60 y'amavuko. Afite imyaka 21 gusa mu mwaka w'1986 nibwo Juvenal Marizamunda yinjiye mu gisirikare. Nyuma y'imyitozo n'amasomo ya gisirikare mu mwaka w'1990 yageze ku rwego rwa ofisiye ubwo yahabwaga ipeti rya suriyetona. Juvenal Marizamunda mu gisirikare yakoze imirimo itandukanye irimo kuyobora amatsinda atandukanye y'ingabo kuva kuri platoon kugeza kuri batayo, ndetse yagiye ahabwa inshingano zitandukanye kugeza aho yabaye umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku cyicaro gikuru cy'ingabo mu Rwanda cya RDF. Juvenal Marizamunda kuva mu mwaka w'1990 yakomeje gukora imirimo itandukanye ndetse anitabira amasomo n'imyitozo bya gisirikare byo ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi yanageze ku rwego mpuzamahanga aho kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'2005 kugeza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2006 yayoboye kampani y'igisirikare cy'u Rwanda yabarizwaga mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Sudan muri ya ntara ya Darfur kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka w'2009 kugeza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2011. Noneho yakoraga ku murwa mukuru Khartoum ku biro bikuru by'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Sudan, aho yari umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutegetsi n'abakozi. Nk'uko nabikubwiye kandi, Juvenal Marizamunda ni umwe mu basirikare bakuru bitabiriye amasomo atandukanye mu rwego rwa gisirikare ndetse n'umutekano, kuko nk'ubwo harimo nk'aho yakurikiraniye hanze y'igihugu harimo amasomo yo kurwanya ibiyobyabwenge yakoreye mu gihugu cya Misiri ndetse n'amasomo ajyanye no kubungabunga amahoro yafatiye mu gihugu cya Kenya ndetse na Mali. Juvenal Marizamunda yafashe amasomo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kuyobora ingabo, yigiye mu ishuri rya Ghana Armed Force Command and Staff College ni mu gihugu cya Ghana. Ni amasomo yafashe kuva mu mwaka w'2012 kugeza mu mwaka w'2013.
nk'uko ari impuguke mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'umwuga wabyo no mu mashuri asanzwe aya twese twiga, ntabwo ari umuntu usanzwe kuko afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubuhanga bwa gisirikare mu byitwa social and military science, kandi yaraminuje cyane kuko afite izindi mpamyabumenyi zo ku rwego rwa masters ebyiri, harimo ijyanye n'imiyoborere cyangwa se governance and leadership yavanye muri kaminuza Ghana Institute of Management and Public Administration iherereye mu gihugu cya Ghana, ndetse n'indi mpamyabumenyi ya masters mu mibanire n'amahanga na diplomasi yavanye muri kaminuza ya Mount Kenya. Mariza Munda Juvenal, minisitiri w'ingabo wa 11 mu mateka y'u Rwanda, yabaye umusirikare ku rwego rwo hejuru kuko yamaze imyaka igera kuri 28 mu gisirikare, aho yakoze byinshi binagaragazwa n'ipeti yagezeho, kuko muri icyo gihe cyose byageze mu mwaka wa 2014 afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Iri ni rimwe mu mapeti ahambaye mu gisirikare kuko ritagerwaho na buri wese. Mu mwaka wa 2014 nyuma y'imyaka 28 ari mu gisirikare, Juvenal Mariza Munda yimuriwe muri polisi y'igihugu, aho yahise ahabwa ipeti rya Deputy Commissioner General of Police, ndetse amaze guhabwa iri peti yahawe inshingano zo kuba umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ubutegetsi n'abakozi, Deputy Inspector General of Police in charge of Administration and Personnel, DGPAP. Izi ni inshingano yakoze igihe kirekire kugeza mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2021 ubwo yagirwaga umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora cyangwa se RCS, aho yari afite inshingano zo kwita ku magororero n'abari kuyagororerwamo. Uyu ni umwanya yagiyeho asimbuye Brigadier General George Rwigamba wari kuri uyu mwanya imyaka 5 yose kuva mu mwaka wa 2016. Aka rero nako nakazi Juvenal Mariza Munda yakoze kugeza tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yamuhaga inshingano zo kuyobora Minisiteri y'Ingabo. Rero nawe yongeye kugirirwa icyizere na Perezida Paul Kagame cyo gukomeza kuyobora Minisiteri y'Ingabo muri iyi manda y'imyaka 5. Naho uwa karindwi ni Madamu Console Uwimana. Uyu ni Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Uyu nguyu ubundi mbere y'ibindi byose reka mbanze nkubwire ko ari umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango wa RPF Inkotanyi cyangwa se Vice Chairman, niwe wungirije Perezida Paul Kagame. Madamu Console yagizwe Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango kuva tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024, ndetse Perezida Paul Kagame yongeye no kumugirira icyizere cyo gukomeza muri uyu mwanya muri manda nshya y'imyaka 5 izarangira mu mwaka wa 2029. Uyu mugore kandi n'ubushobozi bwose kuko yabaye umusenateri kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2024. Mbere y'uko aba umusenateri, Madamu Console Uwimana yakoze mu nzego zijyanye n'ubukungu muri za banki zitandukanye zirimo banki y'abaturage BPR ndetse na banki yitwa Abakar, yaje guhinduka Fina Bank ndetse nyuma iba GT Bank. Naho uwa munani ni Dr Vincent Biruta. Uyu ni Minisitiri w'Umutekano. Dr Vincent Biruta ni umugabo wavutse tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1958, ubwo uyu munsi afite imyaka 67 y'amavuko. Ni umugabo wize ibijyanye n'umwuga wo kuvura muri kaminuza ndetse agera ku kigero cyo kuba dogiteri ku mwuga wo kuvura mu bijyanye na medecine, ndetse uretse byo kwiga kuvura yize n'andi mashuri araminuza, aho afite izindi mpamyabumenyi zihambaye za masters yavanye mu makaminuza menshi, aho afite impamyabumenyi ya masters mu byitwa Planning and Management of Health Sciences in Developing Countries yavanye muri kaminuza yitwa Université Libre de Bruxelles n'iya kaminuza yo mu Bubiligi, ndetse anafite impamyabushobozi ya masters mu byitwa Public Health and Nutrition yavanye muri kaminuza y'igihangange mu isi yitwa Université Catholique d'Orvée nayo yo mu gihugu cy'Ububiligi. Dr Vincent Biruta kandi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yarokowe n'ingabo za RPF Inkotanyi zamenyekanye ku izina ry'ingabo 600 zimurokorana n'umuryango we. Hashize imyaka 3 gusa iyi Jenoside ihagaritswe mu mwaka wa 1997. Ku nshuro ya mbere Dr Vincent Biruta yinjiye muri guverinoma ubwo yagirwaga Minisitiri w'Ubuzima. Ni umwanya yamazeho imyaka 2 kugeza mu mwaka wa 1999. Kuva muri uwo mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2000, Dr Vincent Biruta yari Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu ndetse n'itumanaho. Mu mwaka wa 2000 u Rwanda rwari rukiri mu gihe cy'inzibacyuho. Vincent Biruta yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho. Izo ni inshingano yakoze kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2003. Mu mwaka kandi wa 2003 Biruta yatorewe kuyobora urwego rushya kandi rudasanzwe rwari rushyizwe mu butegetsi nshinga amategeko mu Rwanda, ari rwo rwa Sena. Dr Vincent Biruta yabaye perezida wa Sena kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2011, ndetse benshi uyu munsi mu Banyarwanda n'uyu mwanya bamuziho ndetse banamumenye kuko yawumazeho imyaka 8 yose. Nyuma y'imyaka 11 yose Dr Vincent Biruta abarizwa mu butegetsi nshinga amategeko, noneho yagarutse mu butegetsi nyubahiriza tegeko, n'undi yarahereyeho mu myaka yo kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 2000. Nuko rero mu mwaka wa 2011 Perezida Paul Kagame yagize Dr Vincent Biruta Minisitiri w'Uburezi, ayobora iyi minisiteri imyaka 3 kugeza mu mwaka wa 2014. Muri uwo mwaka kandi yahise agirwa Minisitiri w'Umutungo Kamere. Ni umwanya yamazeho imyaka 3 nanone kugeza mu mwaka wa 2017 ubwo agirwaga Minisitiri w'Ibidukikije.
nyuma y'imyaka 2 yahinduriwe inshingano kuko mu mwaka wa 2019 perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugize minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane asimba Richard Sezibera wari umaze kuva kuri uyu mwanya kubera uburwayi. Dr Vincent Biruta kandi yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu gihe kigera ku myaka 4 n'amezi 6 kugeza ubwo yagirwaga minisitiri w'umutekano mu mavugurura yakozwe na perezida Paul Kagame hari tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024, aho noneho yagizwe minisitiri w'umutekano. Kuwa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2024 nawe yongeye gushyirwa muri guverinoma nshya nanone ku mwanya wa minisitiri w'umutekano, bikaba bimugira umwe mu baminisitiri barambye cyane muri guverinoma. Ndetse Dr Biruta nawe ni umwe muri batatu basoje manda y'imyaka 7 yo kuva mu mwaka wa 2017-2024 anongera kugirirwa icyizere mu kuyobora minisiteri ishinzwe umutekano. Undi ni Habimana Dominique wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimbe Dr Patrice Mugenzi wari uri kuri uyu mwanya kuva mu kwezi k'Ukwakira ku mwaka wa 2024. Habimana ni umwe mu bayobozi bashya binjiye muri guverinoma ku nshuro ya mbere. Icyizere yahawe gishingiye ku bunararibonye n'ubushobozi yagaragaje mu bijyanye n'imiyoborere. Azwi cyane mu rwego rw'iterambere rw'inzego z'ibanze. Mbere y'izi nshingano nshyira umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'uturere n'umujyi wa Kigali cyangwa se Rariga kuva mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka wa 2024. Uretse kuba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rihuza inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali Rariga kuva mu mwaka wa 2024, bindi mirimo yakoze mbere yo kujya muri Rariga harimo gukorera ikigo cy'Abasuwisi gishinzwe iterambere n'imikoranire imyaka 6 kuva mu mwaka wa 2018. Kuva kandi mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015 yakoze mu kigo gize cy'Abadage nk'impuguke ishinzwe uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, aho yarashinzwe gukorana n'imiryango itari ya leta, gutanga ubujyanama ku bafatanyabikorwa ndetse no guhanga udushya. Kuva kandi mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018 yakoze muri gize Rwanda nk'umujyanama mukuru mu bijyanye n'imiyoborere ishingiye ku muturage, aho yakoranaga bya hafi n'imiryango itari ya leta, inzego z'ibanze ndetse n'ibigo bya leta bitandukanye. Yanagize kandi uruhare rukomeye mu bufatanye bwahuje inzego za guverinoma z'ibihugu bitandukanye, abaterankunga, societe civile, atanga umusanzu mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu n'akarere kuri gahunda mpuzamahanga nk'intego z'iterambere rirambye. Mu gihe kandi ubukungu bw'ibihugu byinshi bwari bwarahungabanyijwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19, Habimana ateguye anayobora imishinga yo gushyigikira ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 mu bijyanye n'iterambere yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda n'indi mu bijyanye no gukemura amakimbirane yakuye muri Geneva Graduate Institute mu Busuwisi. Muri iyo mirimo Habimana yagaragaje ubuhanga mu guhuza inzego z'ibanze n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo n'imiryango mpuzamahanga. Afite kandi uburambe bw'imyaka irenga 18 mu miyoborere myiza, uburinganire, iterambere ry'ubukungu n'imikoranire hagati ya leta n'imiryango itegamiye kuri leta. Yakoze no mu bigo mpuzamahanga bikomeye nka Swiss Agency for Development and Cooperation, aho yayoboraga gahunda zijyanye n'imiyoborere myiza ku rwego rw'igihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu by'amashuri nibyo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza cyangwa se Masters Degree mu iterambere yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2014. Yize kandi mu ishuri rikuru rya Geneva Graduate Institute. Ibi nabibabwiye aho yahakuye impamyabumenyi yihariye mu micungire y'amakimbirane n'ibibazo by'imiyoborere, Conflict and Fragility Management. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cyangwa se Bachelor's Degree mu bumenyi muryango yakuye muri Université Libre de Kigali. Habimana kandi ni inararibonye mu buyobozi ndetse no kugira ubumenyi mu ndimi zitandukanye zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ikindi wamenye kuri Minisitiri Habimana Dominique nuko burya ari n'umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wimazemo imyaka irenga 10 yose. Azwi cyane mu ndirimbo zirimo Jyewe na Yesu, Umunyarwanda, Icyiza Gitsinde, Ndagukunda, New Generation, Imirimo Itangaje, Narababariwe, Izina Rizima n'izindi zitandukanye. Ikinyamakuru Ibyo.com ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2024 cyamwanditseho kivuga ko Habimana Dom ari umuhanzi wa gospel, akabarizwa mu itorero rya Ayeberi Kacyiru. Yamaze kandi igihe kinini ari perezida wa Seraphim Melodies, ifatwa nka korali nkuru mu gihugu muri iri torero. Akaba ari nawe yandikiye indirimbo zawo nyinshi. Inyarwanda.com iti mu mwaka wa 2015 ubwo tugezagaho indirimbo ye nshya yise Turashaka Amahoro. Habimana Dominique yabwiye Inyarwanda ko akunda cyane umuziki kandi akaba yariyemeje gukora umuziki uhindura abatuye isi. Yavuze ko afite indirimbo nyinshi zihimbaza Imana n'izihamagarira abantu kwimakaza umuco w'amahoro. Uyirona ku itariki 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka wa 2025
Perezida Paul Kagame yamuhaye inshingano nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc. Bwana Jimmy Gasore uyu ni minisitiri w'ibikorwa remezo. Mu ncamake Dr Gasore Jimmy yaboneye izuba mu karere ka Rusizi, arubatse ndetse afite abana batatu. Yagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo tariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2023 ndetse yongeye kugirirwa icyizere nawe muri guverinoma yashyizweho tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2024. Yahawe kandi izi nshingano zo kuba minisitiri w'ibikorwa remezo yari asanzwe akora mu kigo cy'ibidukikije Rema, aho yayoboraga umushinga wo gushyiraho uburyo bwo gusuzuma ubuziranenge bw'umwuka. Ni inshingano yakoze imyaka ine yose kuva mu mwaka 2017 kugeza mu mwaka 2021. Nk'uko ikinyamakuru igihe.com kibivuga ngo Dr Jimmy Gasore avuka mu muryango w'abana batandatu. Se yari umuganga ariko yari afite inzu ikora ibirimo radio, televiziyo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Dr Gasore yakuriye hafi aho bituma akura akunda ibijyanye n'ikoranabuhanga. Mu bwana bwe umubyeyi we yatangiye kumuha ibitabo bitandukanye birimo n'ibigaruka ku bugenge, bituma akura akundira isomo. Yasoje amasomo abanza ayoboye abanyeshuri bagize amanota menshi mu karere, abo wa gatatu mu gihugu hose. Amashuri yagize mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, aho yize muri groupe scolaire Frank Adamson Kibogora cyangwa se GS Fake, no muri Saint Joseph y'Nyamasheke. Muri kaminuza Dr Gasore yakurikiye ibijyanye n'ubugenge cyangwa se physique mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu bugenge hari mu mwaka w'ibihumbi 2008. Nyuma yo kurangiza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, yanahakoze nk'umwarimu wunganira abandi, niho yavuye ajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Gasore yabonye buruse ya leta ajya kwiga muri kaminuza iri mu zikomeye z'ubuhangange bwose mu isi ya Massachusetts Institute of Technology yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, aho yakurikiye amasomo ya siyansi mu by'uruvange rw'imyuka ku isi cyangwa se atmospheric sciences. Kuva icyo gihe umutima we yawerekeje ku bijyanye na siyansi yiga ku mihindagurikire y'ibihe, kuko akunda gukoresha ubumenyi yahawe mu gukemura ibibazo byugarije sosiyete. Dr Gasore Jimmy yabonye PhD mu ishami rya MIT cyangwa se nyine ya Massachusetts Institute of Technology mu byitwa Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences mu mwaka w'ibihumbi 2017. Icyo gihe yakoreye ubushakashatsi ku kureba ibipimo by'ingano y'imyuka yoherezwa mu kirere mu ihembe rya Afurika n'uburyo bwakoreshwa mu guhangana nabyo. Ubwo rero nawe akomeje inshingano yahawe na Perezida wa Repubulika zo kwita ku bikorwa remezo no kubaka ibindi byose bikenewe. Ibikorwa remezo byo ni ingingo yihariye kuko bimwe mu byo Perezida Kagame yemereye abaturage mu gihe yiyamamazaga ndetse n'ibyo bamusabye, ibikorwa remezo biza imbere rwose. Madamu Ingabire Paula uyu ni minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, yinjiye muri minisiteri yashyizwe ku mwanya na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka w'ibihumbi 2018. Nyuma y'imyaka 5 n'amezi 10 yongeye kugirirwa icyizere na Perezida Paul Kagame cyo gukomeza kuyobora iyi minisiteri muri manda nshya y'imyaka 5 iri imbere. Madamu Paula yabonye impamyabumenyi ihanitse cyangwa se bachelor's degree yavanye mu cyahoze ari kaminuza ya KIST, aho yize ibijyanye n'ubuhanga muri computer ndetse n'ikoranabuhanga, computer engineering and information technology. Kandi Madamu Paula Ingabire afite indi mpamyabumenyi yavanye muri kaminuza y'ubuhangange bwo mu isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Massachusetts Institute of Technology MIT. Iyi ngiyi niyo ya mbere mu isi kuri iyi ngingo. Yamaze igihe kinini cye akora mu mishinga ijyanye n'ikoranabuhanga, aho yanabarizwaga mu ihuriro ry'abategarugori bakoresha ikoranabuhanga bibumbiye mu cyitwa Girls in ICT Rwanda, kandi yabaye umuhuzabikorwa w'umushinga wa Kigali Innovation City. Yari n'umuyobozi w'ishami ryo guteza imbere business zishingiye ku ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Ndetse kandi Madamu Ingabire Paula yanabaye umuyobozi w'umushinga wa Smart Africa ufite inshingano zo guteza imbere ibikorwa remezo bifasha mu koroshya ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika nk'isoko y'iterambere ry'uyu mugabane. Undi mu minisitiri nawe ni Bwana Joseph Nsengimana, minisitiri w'uburezi. Minisitiri Joseph Nsengimana yagizwe minisitiri w'uburezi yirigiyeho tariki ya 11 z'ukwezi kwa Nzeri ku mwaka 2024 asimbuye Gaspard Twagirayezu. Minisitiri Joseph Nsengimana yabaye umuyobozi w'ikigo cya Mastercard Foundation gishinzwe guteza imbere uburezi kuri bose binyuze mu ikoranabuhanga. Inshingano ze zari zijyanye ahanini no kwimakaza ikoranabuhanga, gufasha ba rwiyemezamirimo muri iyo ngeri, abashakashatsi ndetse n'abandi. Mbere yo gukorana na Mastercard, Joseph Nsengimana yakoraga mu kigo cy'abanyamerika cy'ikoranabuhanga Intel Corporation. Nsengimana kandi yamaze imyaka 13 akora mu kigo cy'abanyamerika cy'ikoranabuhanga cyonyine cya Intel Corporation. Yabaye kandi umuyobozi mukuru ushinzwe politiki, igenamigambi n'imiyoborere idaheza muri Intel Corporation, aho inshingano z'ibanze zari igenamigambi n'imikoranire bigamije guteza imbere ubwuzuzanye n'uburinganire mu mikorere y'ikigo ku rwego mpuzamahanga. Kandi rwose afite uburambe mu burezi, kubera ko ubwo Nsengimana yakoraga muri Intel Corporation yayoboye itsinda ryari rifite inshingano ku birebana n'imikoranire na za guverinoma, uburezi, ikoranabuhanga na politiki zijyanye n'umuyoboro mugari wa internet mu karere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara.
yakoranye kandi na za minisiteri zishinzwe uburezi mu bihugu binyuranye hagamijwe guteza imbere imikoranire n'abafatanyabikorwa mu gukoresha ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere imyigishirize. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza n'icya gatatu mu bijyanye n'amashanyarazi electrical engineering yakuye muri Brigham Young University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ibyo kandi hiyongeraho impamyabumenyi yahawe mu bijyanye n'imiyoborere mu mwaka wa 2006 ayikuye muri UCL Anderson School of Management Los Angeles muri Amerika. Nawe rero tariki 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025 yakomeje imirimo ye muri guverinoma nka minisitiri w'uburezi iyobowe na minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva. Haza kandi Dr Bernadette Arakwiye, uyu ni minisitiri w'ibidukikije. Dr Bernadette Arakwiye, minisitiri mushya w'ibidukikije, yarasanzwe akora mu kigo cy'ubushakashatsi ku mutungo kamere ku isi World Resource Institute. Asimbe Dr Uwamariya Valentine wari muri izi nshingano kuva muri Kamena mu mwaka wa 2024. Bernadette Arakwiye ni inzobere mu bijyanye no kwita ku butaka n'ubushakashatsi ku bidukikije. Yabaye kandi umukozi mu kigo cy'ubushakashatsi ku mutungo kamere ku isi akorera muri Afurika, aho yagize uruhare runini mu guteza imbere imishinga igamije kwita ku mashyamba muri Afurika. Yanayoboye kandi itsinda ryari rishinzwe ibikorwa byo kwita ku mashyamba muri Afurika. Atanga inama n'uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yiswe Restore Local igamije gusazura amashyamba no kuyabungabunga. Minisitiri Bernadette yagize uruhare mu mishinga y'ubushakashatsi ku bidukikije mu nzego zitandukanye. Mu bindi harimo gukora nk'umushakashatsi mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kunganira ubushakashatsi mu kigo Diana Fossey Gorilla Fund International cyo mu Rwanda. Ndetse kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2020 yagize uruhare mu mishinga y'ubushakashatsi ku mutungo kamere ku isi akorera mu Rwanda. Dr Bernadette Arakwiye afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'isi yakuye muri kaminuza Clark i Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanahawe igihembo cyitwa NASA Earth and Space Science Fellowship ku bushakashatsi yakoze mu mashyamba agize igice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda. Kandi afite impamyabumenyi ya Masters mu bijyanye n'ibidukikije yakuye muri Antioch University New England na Masters mu binyabuzima yakuye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Tariki 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025 nawe Perezida Paul Kagame yamugize minisitiri w'ibidukikije. Undi ni Dr Mark Cyubahiro Bagabe, uyu ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Minisitiri Mark Cyubahiro Bagabe, minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, tariki 18 z'ukwezi kw'Ukwakira mu mwaka wa 2024. Perezida Paul Kagame mu mpinduka yakoze muri guverinoma y'u Rwanda yaryobowe na Dr Edouard Ngirente nibwo yamugize minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Minagri. Akaba yakomeje kuyobora iyi minisiteri kwa 24 z'ukwezi kwa Nyakanga muri guverinoma nshya iyobowe na minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva. Dr Cyubahiro Mark Bagabe yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge no kurengera umuguzi cyarika. Dr Bagabe yayoboye ibigo bitandukanye bya leta birimo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB. Dr Bagabe afite kandi uburambe bukomeye mu kuyobora mu iterambere mpuzamahanga ry'ubuhinzi ndetse no mu micungire y'ubuziranenge. Yagize uruhare rukomeye mu bushakashatsi ku buhinzi, ikoranabuhanga mu buhinzi no kubaka urwego rw'ubuziranenge muri Afurika. Afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu buzima bw'ibihingwa n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ikoranabuhanga ryo kurinda ibihingwa yakuye muri kaminuza ya Reading mu Bwongereza. Dr Cyubahiro Mark Bagabe yongeye kugirwa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ku 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025. Dr Sabin Nsanzimana, uyu ni minisitiri w'ubuzima. Mu ncamake Dr Sabin Nsanzimana yagizwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame minisitiri w'ubuzima mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2022. Icyo gihe Sabin Nsanzimana yari umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHIB. Yabaye umuyobozi w'ibitaro nyuma yo kumara igihe kirekire ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Aha yahawe inshingano zo kuyobora iki kigo mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2019. Ubwo nibwo Dr Sabin Nsanzimana yagizwe umuyobozi mukuru wa RBC. Mbere yaho yari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri RBC mbere y'uko agirwa umuyobozi mukuru. Afite kandi ubunararibonye mu bijyanye na porogaramu zo kurwanya sida, gukora igenamigambi miliyongeri n'ubushakashatsi ku bufasha bukwiriye guhabwa abantu babana n'iyi virusi ya sida. Afite kandi impamyabumenyi mu bijyanye n'ubuvuzi yavanye mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ndetse kandi afite n'impamyabumenyi ya Masters mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Ndetse kandi iki gice kijyanye n'indwara z'ibyorezo naho yanaboneyemo impamyabumenyi y'ikirenga yo ku rwego rwa Doctora yakuye muri Kaminuza ya Basel mu Busuwisi. Dr Sabin Nsanzimana yabaye umwarimu wungirije muri Kaminuza y'ubuvuzi rusange ye Kaminuza y'Ikimenya bose ya University Global Health Equity, ndetse yigisha no muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni umwe mu bahuguwe n'ikigo nyafurika cy'ubumenyi African Scientific Institute, ishuri rya cyami ry'abanyabugenge ba Edinburgh, Royal College of Physicians of Edinburgh.
ndetse kandi yanabaye umwarimu wungirije wigisha ubuvuzi mpuzamahanga muri kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi n'ubuzima kuri bose University of Global Health Equity. Afite kandi ubunararibonye mu rwego rw'ubuzima bw'imyaka igera kuri 16 by'umwihariko mu bijyanye no guhangana n'indwara zandura. Akaba amaze kwandika inkuru zirenga 120 zirebana n'ubuzima zasohotse mu binyamakuru by'ubuvuzi byemewe ku rwego mpuzamahanga. Dr Sabin Nsanzimana niwe wari uyoboye urugamba rwa tekinike rwo guhangana n'icyorezo ku bufatanye n'abandi bayobozi mu nzego z'ubuzima zitandukanye. Guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 niwe wari uyoboye itsinda nshingwanama ry'abaganga mu bya siyanse mu Rwanda. Rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2024 ubwo Perezida Paul Kagame yashyiragaho guverinoma yongeye kugirira icyizere Dr Sabin Nsanzimana gukomeza kuyobora Minisiteri y'Ubuzima muri manda nshya y'imyaka 5, ndetse bikomeza bityo kwa 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025 muri guverinoma iyobowe na Dr Justin Nsengiyumva. Uyu mugabo Prudence Sebahizi yahawe kuyobora Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda asanzwe ari umuhanga mu bijyanye n'ubukungu mpuzamahanga ndetse afite n'uburambe mu bijyanye no kwihuza kw'akarere no kugena amabwiriza agenga ibihugu bikagize, aho afite ubunararibonye bw'imyaka irenga 20. Sebahizi kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere mpuzamahanga International Development Policy yakuye muri kaminuza nkuru ya Seoul ni mu gihugu cya Korea y'Epfo. Kandi mu bihe bitandukanye Sebahizi yakoze imirimo mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Uyu ari mu bari mu biganiro byaharuye inzira yo kwinjira ku Rwanda mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community cyangwa se EAC hari mu mwaka wa 2006, kandi ubwo yanatanze ubujyanama kuri guverinoma y'u Rwanda ku kwihuza kwarwo n'akarere. U Rwanda rukaba rwarinjiye muri East African Community muri Nyakanga mu mwaka wa 2007. Sebahizi yakoze mu mirimo ya leta mu myaka irenga 10, aho yabaye umuyobozi mukuru wari ushinzwe gukurikirana ibiganiro by'ubucuruzi mpuzamahanga no kwihuza n'akarere. Muri iyi mirimo yatangiye mu mwaka wa 2006, Sebahizi yanagize uruhare mu kugena ibigomba gushyirwaho mu ishyirwaho ry'isoko rihuriweho rya EAC. Mu bujyanama yatangaga yakoranye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Biro bya Perezida wa Repubulika ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Sebahizi kandi yabaye umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'ihuriro ry'imiryango yigenga yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba East African Civil Society Organizations Forum hagati y'umwaka wa 2012 na 2014. Yanahawe ishimwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC kubera umusanzu we wubakiye ku bujyanama yatanze mu ishyirwaho ry'isoko rihuriweho n'ibihugu bigize uyu muryango. Mbere yo kugirwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, Sebahizi yabarizwaga muri Ghana, aho yari umuyobozi akaba n'umuhuzabikorwa mu bunyamabanga bw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika cyangwa se African Continental Free Trade Area. Mu nshingano ze kuva mu mwaka wa 2016 yabaye umujyanama mukuru mu bya tekinike ku munyamabanga mukuru n'ibigo bikorana n'isoko rusange rya Afurika African Continental Free Trade Area, hagamijwe guhuza imikorere n'imikoranire yabyo. Kuva kandi mu mwaka wa 2015 hatangiye gutegurwa amasezerano y'iri soko, Sebahizi yayoboye itsinda ry'inzobere zitanga ubufasha mu bya tekinike n'ubundi hagamijwe guha imbaraga imikorere ya Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo urusheho gukora no kugera ku ntego zawo. Undi ni Madamu Neri Mukazayire. Uyu ni Minisitiri wa Siporo. Neri Mukazayire yavutse mu mwaka w'1982 ku babyeyi b'Abanyarwanda. Amashuri abanza n'ayisumbuye yize mu Rwanda. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ya siyanse mu by'ubukungu mpuzamahanga cyangwa se Bachelor of Science Degree in International Economics. Afite kandi impamyabumenyi mu micungire y'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda, Masters of Arts Degree in Economic Policy Management. Ni impuguke mu by'ubukungu, akaba yarabaye umuyobozi wungirije wa RDB guhera muri Werurwe mwaka wa 2023. Yabaye kandi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama Rwanda Convention Bureau. Neri Mukazayire yabaye umuyobozi mukuru wungirije mu biro bya Perezida wa Repubulika. Mbere yaho yari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida. Yanabaye umushakashatsi wa politiki mu ishami ry'ubukungu no mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Mu mwaka wa 2018 yabaye umuyobozi mukuru muri Rwanda Convention Bureau mu ishami rishinzwe iterambere ry'u Rwanda. Muri Werurwe mwaka wa 2023 yaje kuzamurwa mu ntera agirwa umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Mu nama y'abaminisitiri yateranye icyo gihe muri Nzeri mu mwaka wa 2024, Neri Mukazayire yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, aho yarasimbuye Niyonkuru Zefani. Ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Neri Mukazayire Minisitiri wa Siporo tariki 20 z'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2024, asimbuye Nyirishema Richard wari kuri uwo mwanya kuva mu kwezi kwa Kanama ku mwaka wa 2024. Uyu rero nawe tariki 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025 yongeye kugirwa Minisitiri wa Siporo. Uyu ni Dr Bizimana Jean Damascene. Uyu ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Mu ncamake Dr Bizimana Jean Damascene
yavuze tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi 1963 ahitwa mu Cyanika House ari muri Perefegitura ya Gikongoro, ubu hakaba ari mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Dr Bizimana Jean Damascene yize mu mashuri atandukanye, aho yize muri Groupe Scolaire Officiel y'I Butare, nyuma arahavanwa yoherezwa mu ishuri ry'Irunyombyi, aza kurangiza amashuri mu mwaka w'igihumbi 1977 ariko ntiyemererwa kujya muri kaminuza. Nyuma y'aho Dr Bizimana Jean Damascene yangiye kwigira mu Rwanda, yerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza umwaka w'igihumbi 1991 abona impamyabumenyi ya bachelors mu bijyanye na filozofi n'ubumenyamuntu. Nyuma y'ahangaha Dr Bizimana Jean Damascene yahise akomereza urugendo rwe rwo kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yakomeje icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters muri kaminuza ya Montpellier, aho yaminuje mu mategeko. Nyuma yo gusoza icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters, Dr Bizimana Jean Damascene yahise yerekeza muri kaminuza ya Toulouse, aho yagiye kuminuza mu mategeko ku rwego rw'ikirenga. Iyi kaminuza yizemo kugeza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'ibihumbi 2004 abona impamyabumenyi ye ku rwego rw'ikirenga ya PhD mu mategeko, ndetse kuva mu munsi ku izina rye imbere bihinduka itegeko ridakuka ko tugomba kubanzaho Dr. Muri uwo mwaka kandi w'ibihumbi 2004 Dr Bizimana Jean Damascene ntiyatinze mu Bufaransa, kuko yahise agaruka mu Rwanda maze atangira kwigisha muri kaminuza yigenga ya Kigali. Iyi ngiyi ni IELK, aha yigishije kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2006. Bigeze mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2009 Dr Bizimana Jean Damascene yahawe izindi nshingano n'igihugu zo kuba muri za komisiyo zitandukanye nk'umushakashatsi. Muri iyi myaka itatu Dr Bizimana Jean Damascene yabarijwe muri komisiyo ebyiri zari zifite inshingano zo gukora ubushakashatsi, zirimo komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza na raporo ku ruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi komisiyo yamenyekanye ku izina rya komisiyo Mucyo, yatanze raporo yayo mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2008. Nyuma yaho kandi nk'umushakashatsi yabaye muri komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza na raporo ku ihanuka ry'indege Falcon 50 yahitanye Perezida Juvenal Habyarimana n'abandi bantu 11 bari kumwe nawe muri iyo ndege ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1994. Iyi komisiyo yamenyekanye ku izina rya komisiyo Mutsinzi, yatanze raporo yayo mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2010. Iyi komisiyo yanayibereye visi perezida. Nyuma yo gukora akazi gakomeye muri komisiyo nk'umushakashatsi kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011, Dr Bizimana Jean Damascene yakoraga akazi k'ubushakashatsi ku giti cye kuva kandi mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011. Yanabaye umuyobozi wa porogaramu y'umushinga w'Ububiligi mu Rwanda wo guteza imbere amategeko ndetse no kubaka inzego z'ubutabera. Muri uwo mwaka wa 2011 yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nk'umusenateri. Izi ni inshingano yakoze kugeza tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2015 ubwo inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida wa Repubulika yemezaga ko Dr Bizimana Jean Damascene abaye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, aho yarasimbuye nyakwigendera Jean de Dieu Mucyo wahise ajya mu mwanya we nk'umusenateri. Dr Bizimana Jean Damascene ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG, niho benshi bamumenye kubera akazi gahambaye yakoze muri iyi komisiyo. Uyu mwanya rero yumazeho imyaka 6 n'amezi 5 kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2021 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugirwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Iyi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yahurijwemo ibyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, Komisiyo y'Itorero NIC, Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ndetse n'ikigega cyari gishinzwe kwita ku barokotse Jenoside yakorewe abatutsi batishoboye FARG. Iyi minisiteri yashyizweho biturutse ku cyemezo cy'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2021. Ubwo rero iyi minisiteri niyo yahawe nyakubahwa Dr Bizimana Jean Damascene ngo ayiyobore. Uyu mugabo rero kubera inshingano yagiye akora zatumye amenyekana cyane ku buryo bukwijanisha rinini iyo uvuze Bizimana Jean Damascene. Hafi buri munyarwanda amumenya hashingiwe ku ruhare rwe mu gutuma abanyarwanda benshi baramenye amateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi, kuko mu gihe cye nk'umuyobozi wa CNLG hakozwe ubushakashatsi bwinshi, ibitabo birandikwa, ibindi biravugururwa, maze habaho ubucukumbuzi nyabwo ku buryo uyu munsi hari amakuru menshi avuga kuri jenoside yakorewe abatutsi kuruta mbere y'uko aba umuyobozi wa CNLG. Ibi byo ni ukuri kutagibwaho impaka, kuko Dr Bizimana Jean Damascene ari muri CNLG. Abanyarwanda bamenye ko jenoside yateguwe kuva mu mwaka w'igihumbi 1957, igihumbi 1959 kuzamura kugeza mu mwaka w'igihumbi 1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Ubwo yasohoye inyandiko nyinshi zikuyemo ibimenyetso mpamo bigaragaza uko leta ya Gregoire Kayibanda yategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1962 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1973, ndetse na Juvenal Habyarimana yategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1973 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1994 zateguye jenoside zikanayishyira mu bikorwa. Ari umuyobozi wa CNLG yasohoye inyandiko zitabarika z'uburyo jenoside yashyizwe mu bikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ku buryo uyu munsi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi usanga buri munsi hari biba byarawuranze mu gihe cya jenoside. Ayobora CNLG kandi Dr Bizimana Jean Damascene yashyize ku murongo uko umuhango wo kwibuka wakorwa ushyirwamo gahunda kandi uranozwa.
benshi bareba ku buryo ayobora CNLG yahaye agaciro abantu batanga ubuhamya bagahabwa umwanya uhagije, kandi rwose yagabanyije umwanya munini wafatwaga n'amadini mu gihe cyo kwibuka, nyamara abantu barabaga bazinduwe no kuza kwibuka abatutsi bishwe bazizwa ko bavuze, ariko ugasanga umwanya wose wahariwe n'amadini. Ari umuyobozi wa CNLG kandi ingingo yo kwibuka abantu biyubaka yayihaye imbaraga ku kigero gifatika, kandi nk'umushakashatsi yagize uruhare rukomeye muri komisiyo y'umucyo ndetse na komisiyo mutsinzi, byose bikaba byarafashije mu guhishura ukuri kw'ibyabaye, haba ku ruhande rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuri ku gitero cyagabwe ku ndege Falcon 50 yari itwaye perezida Juvenal Habyarimana. Kandi byo kwandika no gushakashaka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi yakoze ku rwego rwo hejuru, ibifatanyije no gutanga ibiganiro bigaruka n'ubundi kuri aya mateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo rero Perezida Paul Kagame yongeye kumugirira icyizere cyo kuyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minubumwe. Na O19 tugiye kugarukaho muri iki kiganiro ni Ambasaderi Christine Nkurikiyinka, akaba Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Minisitiri Ambasaderi Nkurikiyinka yahawe kuyobora Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo nk'uko nari mbigarutseho. Uyu mudamu yavukiye i Kigali mu mwaka w'igihumbi 1965, abari naho yiga kugeza mu mwaka w'igihumbi 1985 ubwo ajyaga kwiga ibijyanye n'imiyoborere mu by'ubucuruzi cyangwa se business administration. Abyiga mu Budage muri kaminuza Ludwigshafen. Impamyabumenyi yakuye mu Budage zimuhesha ubushobozi bwo kuvuga neza ururimi rw'Ikidage, avuga kandi Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Nyuma yo gusoza amashuri ye mu Budage hagati y'umwaka w'igihumbi 1991 na 2005, Ambasaderi Christine Nkurikiyinka yakoreye ambasade y'u Rwanda mu Budage kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2008. Aza gukorera Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Kigali, aho kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011 yaje gusubira mu Budage ari ambasaderi y'u Rwanda muri icyo gihugu no mu bindi bituranye nacyo birimo Polonye, Romania, Liechtenstein, Czech Republic, Slovakia na Ukraine. Bigeze umwaka wa 2011-2013, Madamu Christine Nkurikiyinka yagiye kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya, aza gusimburwa na Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya nk'uko nawe yamusimbuye muri Mifotra. Iyi nyine ni ya Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Bigeze umwaka wa 2015, Ambasaderi Nkurikiyinka agiye kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Suwede, ariko aruhagarara no mu bindi bihugu byo mu Burayi bw'Amajyaruguru birimo Denmark, Norvège ndetse na Iceland, igihugu cyafashije u Rwanda gutangira kubyaza amashanyarazi gazi metani yo mu Kivu. Kuva mu mwaka wa 2022, Ambasaderi Christine Nkurikiyinka yese agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe gahunda y'u Rwanda y'ubutwererane hagati y'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se Rwanda Cooperation Initiative. Ako nakazi yakoze kugeza tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2024 ubwo agirwaga na Perezida wa Repubulika Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. None yongeye kugirirwa icyizere muri guverinoma nshya ya Dr Justin Nsengiyumva. Haza kandi Retired Major General Albert Murasira, uyu ni Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Uyu mugabo nawe nk'uko wabyumvise n'umusirikare ku rwego rwo hejuru wageze ku rwego rw'aba ofisiye generali, uhageze peti rya generali majoro. Mu ncamake Majoro General Albert Murasira yavutse tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi 1962. Avuga ko ababyeyi b'Abanyarwanda bari batuye mu ntara ya Maniema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ari naho Albert Murasira yigiye amashuri ye abanza ndetse n'igice kimwe cy'amashuri yisumbuye. Amashuri ye yisumbuye ageze hagati yaje mu Rwanda, aho yakomereje mu ishuri rya École de Sciences Byimana. Iri shuri rero ry'ikimenya bose ryo mu Byimana niryo Albert Murasira yizemo kugeza asoje amashuri ye yisumbuye mu mwaka w'igihumbi 1983. Akirangiza amashuri yisumbuye adahagaze yese akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Ubu aha ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Muri kaminuza Albert Murasira yize isomo rigora benshi cyane, ariryo ry'imibare, aho yariminujemo ndetse mu mwaka w'igihumbi 1986 aribonamo impamyabumenyi ihanitse y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ndetse icyo gihe se akomerezaho yiga n'icyiciro cya gatatu cya masters. N'ubundi yakomereje mu mibare aho yarangije mu mwaka w'igihumbi 1988 nabwo afite impamyabumenyi ya masters mu mibare. Uyu mugabo ni umwe mu basirikare b'incabwenge rwose, kuko ubwabyo kugira masters mu Rwanda rwo mu mwaka w'igihumbi 1988 ubwabyo ni inkuru yo kumubaraho, kuko muri icyo gihe kugira masters byari byihariye ukwabyo rwose, kuko no kugira impamyabumenyi ya lisansi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza nayo byari bihambaye. Rero kwirenzaho ukagira na masters byari byabaki cyane, babarizwagamo na General Major Albert Murasira. Gusa nyuma yaje kubona n'indi mpamyabumenyi ya masters mu bijyanye na project management yivanye muri kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi 1988. General Major Albert Murasira amaze gusoza amashuri ye, noneho yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe FAR. Bigeze mu mwaka w'igihumbi 1989 asoje amasomo ya gisirikare yahawe peti rya Suriyetona. Kuva icyo gihe muri iki gihe cyose akazi General Major Albert Murasira yakoraga ko ari ukwigisha. Yego wabyumvise neza, nibyo koko. General Major Albert Murasira yari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi 1994 bw'inkotanyi za RPF zari zimaze gutsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda,
Jenerali Major Albert Murasira n'umwe mu basirikare bahoze mu gisirikare cya FARC wiyemeje gufatanya n'ingabo za RPF inkotanyi mu gushinga igisirikare kimwe cy'igihugu. Icyo gihe Jenerali Murasira yari afite ipeti rya suriyetona. Mu guhuza izi ngabo rero Jenerali Murasira n'umwe mu binjijwe mu gisirikare cy'u Rwanda RPF mu mwaka w'1994 nk'umuntu wari incabwenge wahoze wigisha muri kaminuza, yakomeje kuba umwarimu muri kaminuza aho yigishaga imibare. Iyi ni imirimo yakoze kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'1998. Nyuma yo kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'1999 kugeza mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2004, Jenerali Major Albert Murasira yahawe inshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ingabo, atangira gukora muri Minisiteri y'Ingabo. Bosi we ubwo ni ukuvuga wari Minisitiri w'Ingabo yari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ufatanyaga izo nshingano no kuba Visi Perezida w'igihugu. Nyuma y'imyaka 5 muri Minisiteri y'Ingabo, Jenerali Major Albert Murasira mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'2004 yeserekeza muri Sudani, aho yari umwe mu basirikare b'Abanyarwanda babarizwaga mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani cyangwa se AMIS, aho yakoraga mu ishami rishinzwe iby'itumanaho no kubika amakuru. Aha muri Sudani Jenerali Murasira yahabaye mu gihe cy'umwaka wose kugeza mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'2005. Avuye mu gihugu cya Sudani, Jenerali Albert Murasira yahise ahabwa izindi nshingano, aho kuva mu kwezi kwa 1 k'umwaka w'2006 kugeza mu kwezi kwa 1 k'umwaka w'2007 yari umuyobozi wungirije w'ishuri rya gisirikare riherereye mu kigo cya gisirikare cya Gako Rwanda Military Academy. Nyuma y'umwaka umwe mu kwa 1 k'umwaka w'2007, Jenerali Major Albert yahinduye imirimo ajya gukora muri Minisiteri y'Ingabo, aho yagizwe umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere n'abakozi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, ni ishami rizwi nka G1. Izi nshingano Jenerali Albert Murasira zikoze imyaka 5 kugeza mu kwezi kwa 2 k'umwaka w'2012. Hagati aho nubwo Jenerali Albert Murasira yari incabwenge mu masomo asanzwe, ageze no mu gisirikare yize menshi cyane, kuko nk'ubwo mu mwaka w'2004 yabonye impamyabumenyi postgraduate diploma mu bijyanye n'imiyoborere yavanye muri kaminuza yo muri Ghana yitwaga Ghana Institute of Management and Public Administration. Ndetse mu mwaka w'2011 yafashe andi masomo ya gisirikare, ndetse abona impamyabumenyi ya diploma mu masomo yo kuyobora ingabo mu bikorwa byo kurinda umutekano yivanye muri kaminuza ya National Defense University of Chinese People's Liberation Army yo mu Bushinwa. Kandi kuva mu mwaka w'1994 ubwo yinjiraga mu gisirikare cy'u Rwanda, yakoze imyitozo myinshi ya gisirikare ituma azamuka mu mapeti ku kigero kiri hejuru, kuko ubundi ubwo yinjiraga mu gisirikare cya RPA, Jenerali Major Albert Murasira yari ku ipeti rya suriyetona, ariko yazamutse byihuse ku buryo mu mwaka w'2012 ubwo hari mu myaka 18 gusa yari amaze kugera ku ipeti rya colonel. Ndetse yarakomeje arazamuka, kuko uwo mwaka w'2012 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye Albert Murasira amuvana ku ipeti rya colonel amugira brigadier general. Hashize imyaka 6 hari mu kwezi kwa 1 k'umwaka w'2018 nanone Perezida Kagame yazamuye Albert Murasira amugira General Major, ari naryo peti yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru afite. Uko yazamukaga mu mapeti ni nako yazamukaga mu nshingano n'imirimo, kuko kuva mu kwezi kwa 2 k'umwaka w'2012 Jenerali Major Albert Murasira amaze kuzamurwa mu mapeti, yese agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imari cya Zigama Credit and Saving Society. Iyi nyine ni ya Zigama CSS. Izi nizo nshingano yakoze kugeza mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2018 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugeraga Minisitiri w'Ingabo, asimbuye Litadi General James Kabarebe we wagizwe umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano icyo gihe. Izi nshingano zo kuba Minisitiri w'Ingabo Jenerali Major Albert Murasira zikoze kuva mu mwaka w'2018 nyine kugeza tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2023 ubwo asimburwaga na nyakubahwa Juvenal Mariza Munda. Nyuma y'amezi 2 n'igice ubwo hari tariki 22 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2023 nanone nyakubahwa Perezida wa Repubulika yongeye guha Jenerali Major Albert Murasira izindi nshingano, aho yamugize Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Nyuma y'iminsi 8 nabwo izina Jenerali Albert Murasira ryongeye kugaruka mu itangazamakuru, aho izina rye ryagaragaye ku rutonde rw'abasirikare bakuru bo ku rwego rwa Jenerali bemerewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kugeza ku mpera za manda y'imyaka 7 kuva mu mwaka w'2017 kugeza mu mwaka w'2024. Albert Murasira arakiri Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri guverinoma nshya Perezida Paul Kagame yashyizeho tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2024. N'undi yongeye kugirira icyizere Albert Murasira akomeza kuba Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri manda nshya y'imyaka 5 izageza mu mwaka w'2029, ndetse yongera kumuha izo nshingano ku 24 z'ukwezi kwa Nyakanga muri mwaka w'2025. Naho undi w'Minisitiri tugarukaho ni Dr Jeanne Paul Abdallah utuma twishima. Uyu ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, yashyizwe kuri uyu mwanya tariki ya 24 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'2023. Nawe rero yongeye kugirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri guverinoma nshya yashyizweho ku wa 5 tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2024. Uyu mugabo utuma twishima Abdallah yavukiye mu Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka w'1983,
ubu afite imyaka 41 y'amavuko. Uyu mugabo yize ibijyanye n'ubuganga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ibijyanye n'ubuvuzi. Ibi byatumye ayobora ibitaro bitandukanye birimo ibitaro bya Kinihira, ibitaro bya Ruhengeri ndetse n'ibitaro bya Rwamagana. N'akazi yakoze mu gihe kigera ku myaka 10. Yakoze kandi amahugurwa muri kaminuza y'u Rwanda ndetse anakomeza amasomo ye kugeza abonye impamyabumenyi yo ku rwego rwa masters yivanye muri kaminuza ya Manchester Metropolitan University yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu bijyanye na public health. Kandi Dr. Utuma Twishimiye yakoze ubushakashatsi butandukanye by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima, birimo ibijyanye no kumenya indwara z'umutima ndetse n'iza diabete n'ibindi bitandukanye birimo ubuzima bwo mu mutwe, ibyigwingira ku bana batoya n'ibindi bitandukanye. Uyu mugabo rero wabaye mu nzego zitandukanye z'urubyiruko kuva yiga muri kaminuza kugeza ageze ku gasongero ko kuba minisitiri, niwe wongeye kugirirwa icyizere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kugira ngo akomeze ayobore minisiteri ishinzwe urubyiruko rufite inshingano zo kuzagumana no gukomeza kubaka u Rwanda mu myaka iri imbere. Nyuma kandi abaminisitiri bashyizweho, hashyizwe n'abanyamabanga ba leta barimo Ritade General James Kabarebe. Ubu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere. Nabibabwiye iri zina James Kabarebe ni rimwe mu mazina ahambaye mu Rwanda, kuko uretse kuba minisitiri, James Kabarebe ni umwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amateka y'igisirikare mu Rwanda n'isi yose muri rusange yamenye, wazamutse agera ku ipeti rya General ry'ubuhangange bwose mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. General James Kabarebe ni umugabo wavutse mu mwaka w'1959, yabaye igihe kirekire muri Uganda ari impunzi. Yarwanye mu gisirikare cya NRA, ishami rya gisirikare ry'ishyaka rya NRM ryashinzwe na Yoweri Kaguta Museveni mu nzira z'intambara ze zo kubohora Uganda Bush War. Ni intambara James Kabarebe yarwanyemo kimwe na bagenzi be b'Abanyarwanda babohora Uganda, ndetse nyuma yaho akomeza kuba mu gisirikare cya Uganda. Nkivuga ibi nahita nkwibutsa ko afande James Kabarebe mu gisirikare cya Uganda yamaze igihe kitari gito ari mu basirikare bayorwaga bya hafi n'umugabo w'igitangaza, umujenerali wabohoye u Rwanda akanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. James Kabarebe ku wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 mu masaha ya 4:30 z'igitondo yari kumwe n'abasore bahoze ari ingabo za RP Inkotanyi zafunguye umupaka wa Kagitumba ubwo zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda. Nawe yari umwe muri abo yambariye kubohora u Rwanda nk'uko yaramaze kuyikorera Ubugande. Muri uru rugamba General James Kabarebe yakoze imirimo myinshi, kuko uretse kurwana nk'umusirikare igihe kirekire, James Kabarebe yabaye umunyamabanga wihariye cyangwa se aide de camp wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame wari umugaba mukuru wa RP Inkotanyi. Kandi James Kabarebe yayoboye bato ya High Command, yari ifite inshingano zo kurinda ibirindiro bikuru bya RP Inkotanyi, ndetse yarashinzwe umutekano wa General Paul Kagame wari umuyobozi w'inkotanyi za RPF. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, General James Kabarebe yayoboye ingabo zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu Republican Guard, kandi yayoboye intambara nyinshi zirimo intambara ihambaye yo gucyura Abanyarwanda bari barafashwe bugwate n'interahamwe ndetse na ex-FARC mu nkambi zari muri Zaire. Kandi yahanganye n'igisirikare cya Mobutu ayoboye igisirikare cya AFDR kugeza yirukanye Mobutu ku butegetsi mu kiswe intambara ya mbere ya Congo. General James Kabarebe yabaye umugaba mukuru w'izo ngabo za Congo. Kandi General James Kabarebe mu kiswe intambara ya kabiri ya Congo yarwanye mu buryo bukomeye, yayoboye kimwe mu bikorwa bya gisirikare bihambaye mu mateka y'igisirikare kiswe Operation Kitona. Mu mwaka w'2000 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda cyitwaga RPA. Nyuma y'imyaka 2 guhera mu mwaka w'2002, igisirikare cy'u Rwanda cyahinduriwe izina cyitwa RDF kireka kwitwa RPA. Maze nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, azamura James Kabarebe amuha ipeti rya generali, ndetse anamuha inshingano nshya zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka w'2002. Izi ni inshingano General James Kabarebe yakoze kugeza tariki 10 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2010, ubwo yahabwaga izindi nshingano zo kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda. Izi nshingano nazo General James Kabarebe yazikoze neza mu gihe cy'imyaka 8 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2018, ubwo noneho hagirwaga umujyanama wihariye wa perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Izi nshingano nazo yazikoze neza kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2023, ubwo yemererwaga na nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame kujya mu kiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa 9 ku mwaka w'2023. Amaze igihe gito agiye mu kiruhuko cy'izabukuru nk'umusirikare, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nibwo yagize General James Kabarebe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, ndetse yongeye kumugirira icyizere amusubiza kuri uyu mwanya ku wa 5 tariki 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2024. Kandi General James Kabarebe yashakanye na Esperance Mudenge, babyaranye abana barimo umuhungu we Sande Kabarebe ndetse na Agasaro Kabarebe, umukobwa w'uburanga ndetse n'umunyamideli utigisa imbuga nkoranyambaga.
General James Kabarebe afite ibyihariye birimo kuba yarabaye umusirikare w'ibihugu bitatu birimo igihugu cya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Kandi muri ibi bihugu yabaye umugaba mukuru w'ingabo w'ibihugu bibiri bitandukanye, ari byo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akona kandi gahigo kihariye kuko mu isi benshi babigezeho, ibyo nabyo amateka arabizi rwose. Hari kandi Madamu Tesilinda Rusagara. Uyu ni umunyamabanga muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta. Birumvikana ko ashinzwe igice kimwe mu byinjiriza leta mu bijyanye n'ishoramari leta ishobora gukora. Madamu Linda ni umuhanga mu gucuruza kuko tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024 yashyizwe kuri uyu mwanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, amaze igihe ayobora ikindi kigo cya leta n'ubundi gifite inshingano zo gukora ishoramari rya leta cyitwa Agaciro Development Fund. Mbere y'uko ajya kuyobora iki kigo cy'Agaciro Development Fund, nabwo yaravuye mu kindi kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, iki ngiki ni RDB. Afite kandi ubushobozi n'ubuhanga bwihariye mu bijyanye no gucuruza kuko Madamu Tesilinda Rusagara afite impamyabumenyi ihanitse mu bijyanye n'imari yavanye muri kaminuza Cape Town yo muri Afurika y'Epfo, ndetse anafite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu bijyanye na bizinesi yivanye muri kaminuza y'ubuhangange bwose ya Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madamu Linda Tesi Rusagara yakoze mu bigo bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nk'ikigo cyitwa Deloitte Consulting cyo muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe rero nyuma y'amezi abiri ari muri guverinoma yongeye kugirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yo kuba muri manda nshya y'imyaka 5 yo kuva mu mwaka 2024 kugeza mu mwaka 2029. Tesi ni umukobwa ukiri muto, ndetse uzabyumva kenshi abantu bavuga bati rwose yari mu baminisitiri bakiri bato muri guverinoma. Tesi ni umukobwa utuje, w'umunyabwenge kandi w'umuhanga nk'uko CV bigaragaza. Hari kandi Bwana Godfrey Kabera. Uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta. Kabera Godfrey ni umuhanga mu by'imari kubera ko yari asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, maze kuwa 20 z'ukwezi k'Ukuboza k'umwaka 2024 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma, harimo na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, aho Godfrey Kabera yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta asimbira Richard Tusabe kuri uwo mwanya. Kabera Godfrey yarasanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kuva mu mwaka 2013. Afite kandi ubunararibonye bw'imyaka irenga 17 mu mirimo ijyanye no gucunga imari. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu yakuye muri Williams College, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'icungamutungo n'imiyoborere yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Godfrey Kabera yongeye kugirirwa icyizere akomeza kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kuwa 24 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025. Undi nkurikizaho ni Bwana Jean de Dieu Uwihanganye. Uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Uwihanganye Jean de Dieu yavutse tariki ya 8 z'ukwezi kwa Mutarama ku mwaka w'1987, aho yavukiye mu karere ka Gatsibo ahitwa Ngarama. Yize amashuri abanza ku ishuri rya Ngarama, ayisumbuye ayiga mu iseminari nto yo ku Rwesero mu karere ka Gicumbi. Mu mwaka w'2007 Jean de Dieu Uwihanganye yatangiye kwiga mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ahakura impamyabumenyi mu bwubatsi cyangwa se civil engineering. Mu mwaka w'2011, mu mwaka wakurikiyeho 2012 yagiye kwiga muri Kaminuza yo mu Bwongereza i Manchester, ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye no gucunga imishinga minini y'ubwubatsi yabonye mu mwaka w'2013. Mu mwaka w'2022 yongeye kujya kwiga muri Kaminuza yitwa Nanyang Technological University mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubuyobozi. Hagati y'imyaka y'2014 na 2017 yigishaga muri Kaminuza ya Inirake. Kandi Uwihanganye Jean de Dieu yakoreye igihe kinini Radio Salusi ari umunyamakuru w'imyidagaduro kuko mu mwaka w'2008 kuzamura. Icyo gihe yakoraga kuri Radio Salusi nibwo izina rye ryatumbagiye. Ntawe kwibagirwa uburyo yayoboragamo ikiganiro cyitwa Tukabyine cyamamaye bikomeye hano mu Rwanda. Cyakora kandi nakoraga ibindi biganiro byari bikunzwe nka Salusi Relax kimwe na Salusi Top 10. Ibi nabyo byari biyoboye bikunzwe mu gihe cye. Yaje kubengukwa na Radio DC aba umwe mu batangije ikiganiro Tennis Superstar cyamenyekanye bikomeye, aho kuva mu kwezi kwa Nzeri k'umwaka w'2012 yagiye kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu Bwongereza. Yabaye kandi umuyobozi mu kigo gikora iby'ubwubatsi NPD Cotraco, ashinzwe gutegura imishinga n'iterambere ryayo. Bwa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa Kanama k'umwaka w'2017 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Kuwa 15 Nyakanga k'umwaka w'2019 nibwo Perezida Paul Kagame yashyizeho abahagarariye u Rwanda mu bihugu 15 by'amahanga, barimo na Uwihanganye Jean de Dieu woherejwe muri Singapore nka ambasaderi. Uwihanganye Jean de Dieu benshi bamwita nka Ari Jado Uwihanganye.
arubatse akaba yarashakanye n'umugore wamenyekanye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda mu mwaka wa 2014 witwa Mukaseti Pacifique, ariko benshi bazi nka Yvonne mu ikinamico Urunana. Anazwi cyane muri Mashirika, akaba anazwi mu mushinga wa Bagize na ni Nyampinga. Mu mwaka wa 2012 kandi ubwo Perezida Kagame yatahaga inyubako ya Koyika muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, wihanganye n'umwe mu banyeshuri bahagarariye abandi bamurika imishinga yabo, akavuga ko ari ikintu gikomeye cyamubayeho mu buzima bwe. Ati guhagarara imbere ya Perezida Kagame si ibintu bisanzwe kuko bisaba kubikorera. Icyo gihe bari bagiye gutaha iriya nzu ya Koyika, noneho umukuru w'igihugu ari buze kuyitaha ariko agasura n'abanyeshuri. Noneho bafata abanyeshuri bamwe bigaga nk'ibyo nigaga ko dutekereza ibintu dushobora kwereka umukuru w'igihugu bijyanye n'aho kaminuza igeze. Rwose ngiyo ni ifoto ahora yibuka kandi ikamushimisha. Rero kuri inshuro ngiye kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku 24 z'ukwezi kwa Nyakanga ku mwaka wa 2025. Naho ukurikiyeho ni Madamu Marie Solange Kayisire, akaba umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. N'uyongeye kugirirwa icyizere na Perezida Paul Kagame cyo gukomeza kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Madamu Kayisire n'ubundi uyu n'umwanya yarasanzweho kuva tariki 22 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2023. Mbere y'uko aza kuri uyu mwanya yari amaze imyaka 3 ari Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Ni umwanya yari ariho kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2020. Akaba yarashyizwe kuri uyu mwanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe nka Minisitiri wari ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri kuva mu mwaka wa 2017. Madamu Kayisire Solange ni umwe mu bantu batatu bonyine babashije kurangiza manda y'imyaka 7 yo kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2024, kuko muri guverinoma yashyizweho tariki 30 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2017 yari irimo abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta 11. Abasoje manda y'imyaka 7 ni batatu gusa, aribo Madamu Uwizeye Judith, Dr Vincent Biruta ndetse na Madamu Kayisire Solange. Rero ni manda y'imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2029 niyo yarayikomeje nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Naho undi munyamabanga ukurikira ni Madamu Irere Claudette. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi kuva mu mwaka wa 2023. Yashyizwe kuri uyu mwanya nyuma y'imyaka 3 ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro. Uyu mwanya yashyizweho mu mwaka wa 2020 aho yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ikoranabuhanga, itumanaho na innovation kuva mu mwaka wa 2018. Kandi uyu mugore yabaye mu myanya itandukanye kuko Irere Claudette ni umwe mu bashinze ikigo cya Fab Lab Rwanda ndetse anakibera umuyobozi. Irere Claudette yanabaye umuyobozi w'imishinga mu ishami ry'abikorera ku giti cyabo mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho cyangwa se PSF ICT, ndetse nabaye umukozi mu kigo cya Rwanda Online cyaje guhinduka Irembo Limited. Irere Claudette yize ibijyanye na computer science mu cyozo ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yavanye impamyabumenyi ya bachelors, ndetse mu mwaka wa 2013 yaminuje muri Kaminuza Oklahoma Christian University, aho yavanye impamyabumenyi ya masters muri computer engineering. Niho rero nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi yongeye kugirirwa icyizere na Perezida Paul Kagame cyo gukomeza kuba muri uyu mwanya muri iyi manda nshya y'imyaka 5. Undi ngarukaho ni Dr Teresifori Ndabamenye. Uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Dr Ndabamenye Teresifori ni umuhanga mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Yabaye umuyobozi ushinzwe umusaruro w'ubuhinzi no kwihaza mu biribwa mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB. Afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubutaka n'imirire, Soil Science and Plant Nutrition. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byitwa Soil Quality and Biological Soil Quality, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byitwa Soil and Rural Engineering. Yagiye kandi ayobora indi mishinga igamije guteza imbere imirire harimo nka Crop Production and Food Security, Infrastructure and Mechanization, Agricultural Extension. Akora nk'umushakashatsi mu bijyanye n'ubuhinzi bw'ibiti bivangwa n'imyaka cyangwa se agroforestry, ndetse aba umuyobozi w'umushinga Biodiversity International mu Rwanda. Uyu nawe ari mu banyamabanga ba leta bahawe inshingano na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku 24 z'ukwezi kwa Nyakanga ku mwaka wa 2025. Naho undi munyamabanga wa leta tugiye kuvugaho ni Dr Ivan Butera. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2022. Yongeye kugirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubusanzwe uyu mugabo ariwe Dr Ivan Butera niwe muto muri guverinoma y'u Rwanda kuko yavutse muri Mata mu mwaka w'1990, ndetse nk'uko ubwo yabivuze ubwo yamamazaga Perezida Paul Kagame mu karere ka Gasabo, yavuze ko yavukiye mu buhungiro ahunguka afite imyaka 4. Ndetse mu Rwanda niho Dr Ivan Butera yize amashuri ye abanza ndetse anahiga n'ayisumbuye, aho izo mashuri yisumbuye arimo Ifake na Lycée de Kigali. Arangije amashuri yisumbuye yakomereje muri Kaminuza y'u Rwanda yiga ibijyanye n'ubuganga guhera mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2014.
arangiza afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye no kubaga. Nta guhagarara Dr Butera ahise akomereza i Butaro muri kaminuza ya UGHE ahiga imyaka 2, abona masters mu mwaka wa 2017. Nyuma yaje gukomereza kwiga aho yaboneye impamyabumenyi ya PhD yakuye muri kaminuza ya Liège, aho yazobereye mu bijyanye n'utunyangingo tw'umubiri wa muntu. Yakoze kandi mu bitaro bya Butaro nk'uwimenyereza umwuga, aho yamaze umwaka umwe guhera muri Nzeri mu mwaka wa 2014 kugera muri Nzeri mu mwaka wa 2015, ndetse hagati ya Nzeri mu mwaka wa 2015 no mu Kuboza ku mwaka wa 2021 yakoraga mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Guhera muri Nyakanga mu mwaka wa 2021 kugira aho inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, gira umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije mu rwego rushinzwe imyigishirize y'abakozi mu rwego rw'ubuzima. Dr Ivan Butera rero kuri uyu mwanya w'umunyamabanga wa leta muri iyi Minisiteri y'Ubuzima yongeye kugirirwa icyizere muri guverinoma nshya yashyizweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2025. Undi munyamabanga wa leta mu bashyizweho ku itariki 24 z'ukwezi kwa Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 ni Madamu Sandrine Umutoni. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Madamu Sandrine Umutoni yashyizwe kuri uyu mwanya kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka wa 2023, yongera kugirirwa icyizere na Perezida Paul Kagame tariki 16 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2024. Ni muri guverinoma nshya muri manda y'imyaka 5 izarangira mu mwaka wa 2029. Uyu mugore afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 mu bumenyi bw'ururimi rw'Igifaransa, aho yabifatanyije n'ibijyanye n'ubusemuzi, abyiga muri kaminuza ya Georgia State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize kandi n'imibanire y'ibihugu mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza, yavanye muri kaminuza Agnes Scott College ya Decatur muri Leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka wa 2015 Sandrine Umutoni yatangiye gukorera umuryango Imbuto Foundation mu ishami ry'itumanaho. Nyuma y'umwaka umwe guhari mu mwaka wa 2016 ahita awubera umuyobozi mukuru. Madamu Sandrine rero yamaze imyaka 7 ari umuyobozi w'umuryango wa Imbuto Foundation kugeza agizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Madamu Sandrine Umutoni avuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'Igifaransa ndetse n'Icyongereza, ndetse kandi akavuga n'ururimi rw'Icyesipanyol. Wonsorezaho muri abo banyamabanga ba leta ni Bwana Rwego Ngarambe. Uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe siporo. Bwana Rwego Ngarambe ni umuhungu wa Ngarambe François Xavier uzwi mu ndirimbo Umwana n'Umutware, akagira ishuri ryitwa École de Fiancé ryigisha abitegura ku bana. Uyu Rwego Ngarambe yabanje guhabwa izi nshingano tariki 20 z'ukwezi k'Ukuboza mwaka wa 2024, asanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere rya siporo muri Minisiteri ya Siporo. Afite kandi impamyabumenyi ya Masters mu mategeko mpuzamahanga ya siporo n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko. Nk'uko nabivuze, mbere yo guhabwa izi nshingano mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka wa 2024, ubundi yarasanzwe akuriye ishami riteza imbere siporo, akaba yaragize uruhare mu guteza imbere impano no gukurikirana ibikorwa bya siporo mu gihugu. Ni umuntu ukunda cyane siporo kandi yanagize uruhare mu buyobozi bwa Ferwafa. Inshuro nyinshi ajya agaragara mu mikino ya basketball ndetse na volleyball. Uyu rero nawe yongeye kugirirwa icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame cyo kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe siporo. Ikindi ugomba kumenya burya yaba Minisitiri w'Intebe, Abaminisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta cyangwa se abandi bayobozi bashyirwa mu myanya, burya bo ntibagira manda. Ushobora kuba rwose utari ubizi, ariko ubundi rwose ababa bahawe akazi mu gihe runaka, kuko uyu munsi Minisitiri runaka ashobora kujyaho ejo mu gitondo akaba yavanweho. Aha rero icyo Perezida wa Repubulika akora, kuko ari we wenyine uba ufite manda abaturage bamutoreye, atoranya abagomba kumufasha muri izo nshingano abaturage bamutoreye. Abo rero bo rwose nta manda baba bafite. Minisitiri ashobora kumara ku mwanya igihe runaka, maze hashira igihe runaka akimurwa. Ibi rwose ngira ngo mujya mubyumva rimwe na rimwe ko Minisitiri runaka yakuweho agasimburwa n'undi. Rero tuvuze ngo abaminisitiri bazafasha Perezida wa Repubulika muri manda y'imyaka 5 baba bagomba kumufasha mu nshingano nk'abakozi yahisemo. Aba bagabo n'abagore ngarutseho umwe ku wundi rero nibo bagize guverinoma nshya y'u Rwanda ikomeje ikiragano gishya cya manda y'imyaka 5 ya guverinoma y'u Rwanda izarangira mu mwaka wa 2029. Aba nibo kipe izayoborwa na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva, nawe uzabikora ashingiye ku murongo watanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, intwari y'Abanyarwanda, umugabo wabohoye u Rwanda nyuma y'urugamba ruhambaye yayoboyemo b'abasore n'inkumi b'intwari bamamaye nk'inkotanyi z'amarere barwanyira urugamba rwo kubohora u Rwanda bakanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yo kurubohora rero Perezida Paul Kagame yarahiriye kurwubaka ku kigero cyahoze ari inzozi za benshi. N'akazi gahambaye yakoze kuva mu myaka isaga 31 rubohowe. Muri iyi myaka isaga 31 rubohowe, 6 muri we yimaze ari visi perezida, indi 24 ayimaze ari Perezida wa Repubulika, ndetse rwose yongeye gutorerwa kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 izarangira nyine mu mwaka wa 2029. Abo yahisemo bazamufasha muri ibyo ngibyo rero nibo babanga batogorotse mu mirimo itandukanye igabanyije muri za minisiteri zitandukanye twababwiye babarizwamo kandi banayobora. Abangaba rero ubwo tuzagaruka mu myaka 5 tureba urugendo rwabo uko rwagenze,
abazaba bagihari tuzareba inzira baciyemo kandi abazaba batagihari nabo tuzamenya impamvu. Reka rero twese nk'abitsamaye tubifurize amahirwe masa n'ubuzima buzima. Nk'ibisanzwe iyi ni Intsinzi TV, nongeye bagezaga iki kiganiro nitwa Eric Safari. Mwakoze cyane kandi Imana ikomeze kubarinda. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.